Haka Jingialehkai EFL Championship ke Jingialehkai ke bersyongshit baha hapadeng ke Sheffield United Persia ya ke Blackpool. Haka ke Jingialehkai referee ulai Haduh Tylli ki redkan. Haba sedang jom ke Jingialehkai ke Sheffield United kalau yok berpenkijar nengkong lengba umakati haga minit ke bapra. Bat haga minit ke ba ar peulai lengba udiaye ke Sheffield United kalau yok bertep ya ke gol ke ba ar ke jongka. Bat haga minit ke ba laipeu lengba uyatis ke Blackpool kalau yok bertep ya ke shigol ke jongka. Kadar minit uyatis ulah yok bertep ya ke gol ke ba ar ke jongu. Bat ke gol penyakai nau benta ke Blackpool kata ke minit ke basau peu ar. Habakut ke kelas step baru ar teligitim kiyo mar ar gol. Bat hak kelamit lengba udagal ke Blackpool kalau yok bentep ya ke gol ke belai ke jongka kata ke minit ke basan peu we. Ke minit ke bah nyau peu pra marwen ula yok ya ke red card hadin bolu yok ar teligi yellow card. Hak minit ke bah pra peu we Thompson ula yok ya ke red card hadin bolu yok ben pediang ya ar teligi yellow card. Hak minit ke ba pra ke Sheffield United kalau yok ya ke penalti Henry Brewster uklemla bantep gol ya ke penalti. Shua bankut ke Jingialehkai kata ke minit ke ba kendai peu plus pra ke Sheffield United kalau yok ya ke gol penyakai lengba Norwood. Abukut ke Jingialehkai kalau mi ke jingklumar bat referee ulai ya ar teligi red card. Kawai yo gol jong ke Blackpool, bat kawai pat yo player jong ke Sheffield United. Abukut ke Jingialehkai ke Sheffield United Jingialehkai bat ke Blackpool damar lai gol. Bat ke Jingialehkai jong ke player ya ke red card hak ke Jingialehkai kalong Haduh Tylli.